Rainbow Channel clear to te voin hun lim taka in man ka baisaya Mizoram Shri Adar Chomeka biggest hit continue tinang ti alhom ta nimin pia September niriat khan Mizoram Shri muchua anpung hloi maya Mizoram Shri alolu tir atanga ni khata muchua nemberni ania Shri mi somruk pakwalai muchua ani Tichuan September ni kuwa nimin lama test result voin hian kan han leta Mizoram Shri muchua tamberni record thar kan siam leta mi za somli pakhat lai Shri muchua thar ani nitin mai hian biggest hit kan tirang mayang ti alhom thleya pon chualo ahimber mai pon chuak lo thailo te point mas vuange nge ahimber maya hand sanitizer a reng apoimo lebok engpo khoila I khoi zoa I thuam nole I mai te I taksadang te khoi main I kut kha hand sanitizer mangin uluk takin tifai thinang che mas phuile borfup mai kan han vua hi chu a hlo thak dewin alangani surgical mask angchi hi isuk chuan virus laka aveng him to lawang che tarle upat pon chuak lo turin kantia nang awak chuak berkha iwa film khurlo chuan ina I hon thei ti hriala film khur tak zelin o ti chuan chumdum cha tak hian ni eng moi tak alo lang le don ti min hriat tir thina chu eng chu muthau turin du sakna chibai kabu ka cheu tuntum chu US lama zin masave thung teng o US presidential election race boruak asang chovial toa Donald Trump hi atling zo to lo mai anga ti tur khop te poin boruak ain mung thina Joe Biden le a campaign team 10 tran anlana sahlea mase kumtam tak chung US politics a mikhwal lo tak tak Nancy Pelosi le Joe Biden 10 antal boilek lek thina Democratic Party how to nu Nancy hian an candidate Joe Biden laka hian rinna angat ngam lo deu anga ngai thei turin thil athleng zo zo thina Joe Biden hi tun hai chowa khan mi puima inlan lovin social media kaltlangin in lamatangin campaign a beina samaya heipo hi US media tamtak chuan Nancy Pelosi ruam manavek ani o mange tin rin thu anvordara Donald Trump la chuan putar chakto lawania shileng hi a hlawa wangin in lama atombo ani hitin alo kap zuizat mai boka Nancy hian press meet ma in lana zona khirpui pui chang turin aring zolo ni te point an soi boka tin chipchiara soidon chuan news alu khat zawang ti alhoma anin kara hian thil om engemochu om ni in alanga Voice of America chuan Nancy le Joe Biden hian ngai dan in anglo annaya anin hial boichang atam thinin antar langbok ani hetianga US presidential election lawam turatana campaign thom arin viola hian September ni kwa ni zan thimhlim dar nga le minute som pakwa khan NDTV chuan President Donald Trump chungchang anron tar langa hei hi Reutersin anpuan anlak chon ani Trump pa dinmun tithatur le hein thanna mi puiril ru koi herloi theitur khop thil thleng aomani Norwegian lawmaker pakhat Christian Tybring Jode chuan Donald Trump chu Nobel Peace Prize 2021 dong turin a nominate ani ti anron tar langa nominate ani chan hi Middle East remna le muanna athen theina na amalak na te awang ania Israel le United Arab Emirates 10 in remna dangdai tak mai an nei theinan Donald Trump hian apuin puar aka atanga hlotling takin in remna asiam puyani tin Christian Tybring hian rotna asiamna hian arot chan asoya Israel le United Arab Emirates te inkara remna aom thainan hian contribution anei thalea anin remna po deal satlia nilovin unique deal in remna dangdai big ani ati Donald Trump hi Nobel Peace Prize dong tura than chua ani chuan US President loni to zongjong zinga he choi moina ro puile hlutak hi dong thei pahni na ani donani Norwegian Nobel Committee chuan he award chungchanga hian ngaidan soizui RM tilawa member te pon an soizui lo nin tarlan ania mase nominate jinga chuan awm tawung mai chu ani
The Indian Express chuan nimin tlai dar li le minute somnga pakhat khan he thu hi an ron tar lang towa Donald Trump chu Nobel Peace Prize dong thai turin nominate jinga atel ani ti social media post ania he thu hian US mipui ati phuzok ani bermaya abara khai hle nin antar lang nimin September ni kuakhan nominate jinga atel ti hi puan ania Twitter lama mun aluanem ngal hlea omlo ti tak tak anom trawa mase support tu tam tak anom bok Nobel Peace Prize 2021 winner hi nakum October thalama puan ani chawdona mase nominate puan zarhun le US politics asaw san lai ai nang hlo maya kumdang zong a in soi a hlo le ani he choi moina hi khovela choi moina luberta jinga mi ania nominate jinga a ming alang ringot po hian US mipui rilruwa thui tak thu asoi anringa Joe Biden a poll te Democrat Party lam chuan an soi sel na sa hlea dong tlak ani lo zia te Twitter lama antar lang na sa hle mase Nobel Committee in athang to miawa soi sel na kara lompui tu anga hle mai boxi engpo ni se pu Trump atan hian van nei na kong pakhat chu beisai lo lam atangin aron in hong ti ila hadik ber ome India le China buaina hi kanram le China inkar thil ania tunlai chu mun alua tam lo thailowa lo thir le phot teang nizan dar sari le minitsum thum khan the print chuan rampathum France Australia le India ten virtual meeting nimin September ni kwa khan an nei ti an puanga virtual meeting hi chu kan soingun to video conference manga meeting soina ani mai ome he meeting a hian Indo-Pacific chungchang big soi ani Indo-Pacific hi Indian Ocean le Pacific tuipui lam in kalpona huam chung big ani deuh bera tuntuma hian Indian Ocean atanga China in pressure asiam chungchang big an soi ho ani Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan India IOIN atela France ram IOIN Secretary General and Foreign Affairs Delatri atelboka Australia ram IOIN Secretary in Australian Department of Foreign Affairs Frances Adamson atelbok tuipuya tranga China in ma aron son thaina tur dancha dan tur chungchang an soi hoa Indo-Pacific region atrangin thoho na thale chakjok an nei dan tur te rel ani ram pathum ta hian lungrol takin China tuipuya tranga lodang chak turin thoho anin tiama Indian External Affairs Ministry chuan China in building le structure dang andron buat sai chungchang soilan ania he malak na hi dodal turin rampan hi Australia le France hian an pompui bok nin antar langa China dang chat tur chuan ama ai zonga an tho hona thuam chak angai dona wangin an sipaite thuam chak nan ral thuam le sipaite indo longte thon lubel an rel bok hetiang ani chuan China hian India chau hi ama chon tur ani don lo chiang ta viawa France le Australia chu lo thai lo in andon zuang lu don ta ani nge in alanga US chu Quad Alliance Trump ani angin ain rol ngei don ti achiang sa bok ome heti lai hian DNA chuan ni zandar som le minute som thum vel khan India in high alert apuang nin antar langa China People Liberation Army te battalion thum ngot mai line of actual control andron lut nin tarlan ani heng PLA te hi battalion khachu rechinla bulmaya andron thon luta battalion dangpan hi spangur lek bula andron dalut bok nin antar langa heng battalion thum te hi armed brigade rang atanga lakhom ani September ni khat atang khan heng huna hian anlo omreng to nin puan ania China hian army baka hian motorized division pani LSC hian anron thon lut bok nin an soya tarlan danin chusul thenma loka 4th motorized division te anron thon luta 6th motorized division te chu pangon atanga daulat bek oldi khothanglam rula anron thon lut bok China lam hi anron in chop lut nem to hlea India point ral thuam le sipai athon lut nem to viau boka mase hatizat zat anlo lu awang hian Indian Army te hian anzat lo na sato mai thai mase tranmun thazo katang ania army dang da belmek zel anni boka
tin ni zan lama po khan Indian Air Force lamten zan thim hnuaya po van boruaka boruak thi thlai pain an thlok kwal deu ranga Indian Air Force te hian zan thim hnuaya po ni set tlangkara operation nei hi an har sat lozia an sona pakhat ni in an tar langbok chunle zana fighter ho an thlok chuak ranga ma se ni zan khan wayon chuan Indian fighter te hi amma zong ain alet nga velin an thlok chuak zinga voi khata fighter pathum te an thlok chuak ni in an tar langbok China hian hetiang taka army le ral thuam a deploy war awang hian amun luatum te hi luange ya Indian Army te hi nor chua atum niin alan thu DNA hian antar lang telbok hai mai hi ani lo cheu India Today chuan ni zandar khat khan China People Liberation Army te hian firing practice an nei na sahlea line of actual control nai vai taka China control china in downun chanjerin silai an kap na sahle ni in sarkar thu chua chuan atar lang niin an puanga ma se hetianga an chet nam hun hi LSC huam chung ani mai thainin soi ani bok achan chu India side lama LSC rule mun sang atangin an silai puak ri hi a hriat thaya Ladakh le Arunachal border atang point hriat thainin army lamin an report ani soipol deuh nuai teang chuan angai nom zokin arin om China mouthpiece Global Times chuan tuipuya tanga tea metar sangli zakwa vela sanga People Liberation Army Tibet Military Command 10 live fire drill an naiti an puanga missile gun integrated weapon system tele ral baina le ral thum lian dang tepo an kap chuak na sa ni in an tar langa ma se India Today hian Tibeta ani an ring lo deu ari an hriat phak dan atangin LSC chung ani lo pon an hnai hle an ring ani kan thanom pa hian som lovin ronlen lu atumta emmi nge Indian Army forward posa omte aron room thaizok India Today hi chuan hetianga anchet chan hi India Army te chauchua line of actual control cross tier antum niin anrin thu ansoya tin source then khata chuan PLA singa velle heavy tank le artillery te China hian aron thon lut niin India Today hian antar langa chusul muna po Chinese Army te hi anin line up vector anteng le infantry combat vehicle te point chet mai in pain chusul hi an epmek niin antar langbok friction area rang po heavy weapon nen andon in chop na sa hle ani hewang hi ani mai thai Indian Air Force ten zanthim noya ni zan khan exercise an lana sa hlea fighter thokri achol meu lo niin antar langa aru no chuaka antidon nge ni mipa chu Innuai mia mai tur antideu to ang viawani International News Agency thren khatta chuan hetiang taka India le China anin epnat to awang hian diplomatic levela external minister te in biakna tur po hian omzia anei to lo mai thaini in anta langa rampani te hi anin ka phot lo chuan antol kir to lo ve in anring Middle East lama Mediterranean Sea boruak sangviau po adai dewa Russia enga ma ain rol dulawa Turkey anin beng dai deu niin antar lang ma se India le China buaina hian maktaka zia omlam apan thut ani lo chuan anin kap ngai donin alanga kai hnoi angain ramdang akang kai trau don niin antar lang bok India Today chuan rezangla heita China PLA somlivel kirdu mi lo hian in kana athlentir mai a hlo thonoma metar zanhi vel kan hnaya anin eboxia heng PLA te hi India Special Frontier Force te tan hian hupur tham antling lawa ma se ahmong chua tur ero rampanhi te tan hian a hupur om ve ani antia jagrang English chuan China epna changle tur hian India point tlangrama po olsam taka tlan zungjung thai tank te chi thranem takle heavy tank engemozat already boka China ai mai in India hian ral thuam chi krang achek mukjok niin antar lang ve thungbok ani hetilai hian the print chuan ni zana vek khan France chuan India chu Asia France partner traber ania defense lama thohona thajok kan siam zeldon ani antia France Defense Minister Florence Parly chuan voin September ni som hian India aron kaldon ti apuang thut mai niin antar langa
Rafale fighter aircraft te Indian Air Force jinga lakluna induction service a rontel atum ni in soi ania tukin dar kwale minute som khan Times of India chuan French Defense Minister hi Delhi alo thlen thu anon puanga Ambala airport a Rafale fighter induction service hi chanchin bot sailai hian nei mek ania Indian Defense Minister Rajnath Singh le Air Chief Marshal ten thu ansoya Rajnath Singh hian Rafale fighter aircraft panga laklu na hian France sarkar le India thoho na thatjia alantira Herald thuam IAF a laklu ani hi India le France tan melung poimo tak ani atia Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh chuan Indian Air Force te mamo apuhruk le donin asoya IAF te tharui tichak tutur ani atia induction service an nei zo hian China fighter te machon turin Ladakh lama antirlu ngal rin ani French Defense Minister Florence hian Indian Defense Minister Rajnath Singh le National Security Advisor Ajit Doval te nen inbiak na nei adu thu asoibok French Defense Minister hian he inbiak na hian Indo-Pacifica thoho na chaw nilavin overall defense lama thoho na turchungchang India sarkar hruaitu te asoi puidon ni in tarlan ani induction service zo hian meeting neizui ngal turangai ania azongzonga thoho hi anremti ani chuan tuna line of actual controller boina po hian France si aron zuang lut ve ngai don ani hetila hian September ni som Janin Daruk hian Indian External Affairs Minister S Jaishankar le Chinese Foreign Minister Wang Yi ten Moscow lama in biakna han nei dona chanchin bot selai hian Shanghai Cooperation Organization member ram minister ten meeting han nei mekbok Janin lama China le India in biakna tur hi an ngai poimo hlea media tele analyst tam takten in remna an nei pha ringlo ma se Russia chuan beisaina sang tak an nei nin wayon chuan voin chun dar som pakhat le minute som thum khan antar lang ani Israel chanchin lama toite lohoi lokila tunlai hian chanchin thar an nga khop maya ma se India le China border issue awangin kan video lama karon da tel seng lo deu thina United Arab Emirates nen inremna han nei mek lain Muslim ram Kosovo le Serbia ta chuan Israel ram independent hi anpom thailo rengkha ania hun kha le chen anpom lo nuwa tuna hian anpom veta ti anpuanga heng hi Donald Trump a malak na ra chu vek ani Serbia chuan US in apom angin Israel khopuyatan Jerusalem apom telboka chu wangin Serbia hian an embassy Tel Aviv a mek chu Jerusalem a anson donti anpuanga Kosovo point Israel a anram office da thar antuma anni po hian Tel Aviv a nilovin Jerusalem lama anda donti anpuang bok Israel independent hi pom thailo Middle East a khuan antam hlea nok antin andulo ani mase tuna hian Israel melmalian ber nikum khuathin Muslim ramten anpom chhomek zela Palestinian ho anlom lo hlea hetianga an Muslim ram pui ngeiten Israel ampom awang hian antrong chuak na salea UAE le Israel inremna po politics a kailutin Donald Trump hian president ani le thainana a gameplay mai ani antia mase engte waka an ngai sakhlom lo UAE le Israel hian khovela athlen voi khatna niturin United States of America rorel na kholpui White House a inremna thuthlung hi unsigned don ani hebaka hian trilateral cooperation Israel hian aboi pui ngala Heram pathum thohona neina tur hian ma alachak lea Benjamin Netanyahu chuan Israel UAE le India te thohona thatak nei turin ma alatran ngala UAE tan India nena aram chung van boruaka UAE thlona te an thlo phalsak turin angen ngala hengram pathum te hian Israel le UAE in inremna anzia felzoa in biakna an nei don in India Today chuan voin September ni som chahmadar kuale minute som thum khan an puang ani hei mai baka hian Israel Times le Eurasian 10 an tarlan danin
Muslim ram tho Saudi Arabia chuan Israel thlona ten an ram chung van boruak airspace an kaltlang englai ma an phal ngai lo chu Israel thlona ten an paltlang a phal sak to boka Israel hian Middle East a nasatakin ma asona Muslim ru kol ram hovin an thlop chhotan mek zel ani heng zongjong hi Donald Trump mission lotlin na ani ati lo thailowa Middle East in pum khatna asiam tharmeka kan soito angin Trump hian Middle East mission atan hian ahma thele na thok tak tak tu berchu amak parang kachak Jared Kushner hi ania Israel mi US khole tui ni na nei ania Donald Trump senior advisor ani bok media trend khat chuan mak pa angin Trump hian aen lowa afapa ang main aen ni in an soibok afanula hi achanchin soidon chuan athuilu tuka mingchiat na nei lo le khovelin an ngai san em ania mirathaite tan nu ani antithin anupui Melanie Trump po hi US First Lady zinga achuan ombertin Fox News chuan antarlang peka Fox News in soiselna atona satpha le US First Lady loni to zongjong te hekna ani anti mase ramtan athohloka Trump ma thutlukna siamna tura advisor ang main atho puina salea alo chor chuana chung kwa atanga soiselna tur omlo ei rukna le sumdon na konga po ming hliawna nei mi lo ani tuna hian Donald Trump ma elpuiber Joe Biden ero ei ruk thu buai lo nei to ania afapala Mexico atanga danlawa sumdon na kes siamsak alo ni to bok heng chung ko panhi in anglo takle chung ko pa berte min anglo tak mai te hi bukin anom meka tuzo khian nge nakum January tha Oval Office luazo kang ti hi US mi pui kuta ain hata Melanie Trump hi model larle piannal mai ania media te Democrat hovin anthunun na sadawangin media ho laka afim khur lea chuti chungchuan puchian na tur anjong rangfowa achip chiar chuan soilo maila media trend khat chuan dota anpu na Melanie Trump hian akhin le da wangin poisa an choi teu hlombok ani France News Agency pakhat France 24 English chuan Donald Trump hi tun electiona hian lotla poni se Middle East remna athen zongjong awang hian khovelin athai ngil tol wang tin an puang ani